Perayaan HUT ke-79 kemerdekaan RI tak hanya meriah di tanah air, di Australia kemeriahan juga terlihat. Komunitas Diaspora Indonesia di negeri Kanguru membuat ogoh-ogoh untuk diikutsertakan dalam parade multikultural. Beginilah kegiatan warga Indonesia di Cairns, Australia selama 3 bulan terakhir ini. Setiap akhir pekan, warga bergotong royong mempersiapkan Cairns Parade 2024. Anak-anak berlatih pencak silat, ibu-ibu dan remaja putri berlatih tari, dan sebagian lagi sibuk membangun ogoh-ogoh. Ogoh-ogoh ini dibuat dari bahan utama kertas dan kayu bekas yang dikumpulkan warga. Warga, khususnya Balinese Brotherhood yang ada di Cairns, bekerja sama, bergotong royong membangun ogoh-ogoh yang menjadi salah satu ciri khas budaya Bali. Penampilan kesenian khas Indonesia ini diharapkan dapat membantu melestarikan dan mempopulerkan budaya Indonesia secara internasional. We are making ogoh-ogoh, which is a tradition for Balinese in New Year's Eve celebration. We as a community in here, we've been working really hard collectively, making this ogoh-ogoh, and not only by the Balinese society, but all the Indonesian community give us a lot of support on this ogoh-ogoh. I'm here to congratulate the Cairns Indonesia Australia Association in participating in the Cairns Parade Cairns Festival in this coming 24th of August 2024. I'm very happy. I'm very proud that Indonesian communities here in Cairns actively participate in all the events, just like here, the very big event, Cairns Festival. Keikutsertaan Cairns Indonesian Australian Association dalam Cairns Parade 2024 ini menjadi bukti nyata komitmen luar biasa yang dimiliki warga Indonesia di Cairns, Australia untuk meningkatkan kesadaran akan budaya dan nilai-nilai warisan bangsa Indonesia. Tim Liputan, Kompas TV. Kami kembali dengan informasi lainnya, di antaranya ada destinasi wisata Pantai Bara di Bulukumba yang bisa jadi rekomendasi saat liburan. Apa keistimewaannya? Kompas Sosial akan kembali selepas jeda.